Sukutina manyanga Mukule ichito sukutina manyanga Shisiri numutiti kura kule magara Shisiri numutiti kura kule magara Amara webulu ya kura kule magara Amara webulu ya kura kule magara Yes, mo studio hobana baloya kushtirela halala babulala nende ainena bora muyai khorla mu wanga kingdom abolanga ne muyai khoranga khulomona mamul ari ko bola content ilombanga numba ere ranga yekitsanga boluya bosi ne abena kholomo mana go bana banyana go inkomba khora nabo na berara le mogano bolanga nga awinja na bolanga ni komba lire sana agole nende at least Bapaka nae uboli show itakuwa show babu kubwa. Bana nenyoli nafasi yo khola nde awinja content because awinja is natural. Mana natural manyazibe. Inena bora pia ndi natural. Kwa nenyoli nafasi yo khola nde awinja nilo kwa khole shinishi noma sana. Omanya awinja abundu yambiranga sayikona. Alakonde change. Yenye kholi content yosi nilo khola. Yenye katokusinza ingombe kama disco matanga basi. Lighting yosi munzo ala. Lakini lano maende nyokola end ideas nilo ukukore content indisa bora nyosa facilitation nolo bona ba facilitation unende umupango tyo nyakholo nyakhushuti movie kubola kubona ni movie ne nyairi nyakhola actually ni movie tani langa episodes nyakhola njiba langa mbu local wedding yani wedding shiserero njaje manokhrula go serera gore mundu abolitsango undi mana kuitse ikhweilipwe mana kuitse arusi ahande maisha kana katsirela mwana mbolano maisha katsi ila tsirira gola ra into episodes gole wana ningomda tja go serro mogana amasere agole ba gola ba lipe mara ba igwe ba gola arusi ba teshani how is life after wedding baranje go tuyela go mogande bigale me disita banyola mwanta bara go bola bibulinza omundu ale go mateshania yenya go pima inda ba a go serera go no mogase uwo no golori so ngonya go ranga program ena go mo nampango tsena ende mpango ko de nyanga gola ilangwa local wedding lakini lano stress and nayo facilitation uma go branch isabu nyole go nyanga lo mo 60000 kolomba ina ni ena yo kase iwe video iwe production yani go buloli wo buloli wanje because go nyanga ibe something real go nya tsuti Onyanga ano munda ube arusi kwele arusi. Yes. Na ilabinda. Initially ano wala no tsana wa kanen mkhana wala nganga mkhana bo awinja. Bende be enya khobe content ndi bulu paka bantu bayanza. Bende bayanza sana. Kilano manye ndabo lambu imbusi. Ya yanga kholono kana enda brabo mukwe. Nditso go rira ga mafans kanje ba bore bana mugonye go go da ke shindishino. Lakini nani stress ne no sawa mafans ama pesa mukosana. Ndio owoli go abonda ndi you don't owe anyone. Hakuna fan mnyana ko support. Sasa ni betsa ufanye bidii yako. Aone kitu na fakala. Naone nako akusupport. Nabwera kuboka kwa fans. Kira mafans ndisubira maybe onezo no khano bolenzo lakini namanya mafans buli bosi kabetsa khona le challenges ama kabetsa. Ibyo reaction ya mafans ko ibetsa iri. Mabahana bwana banyasi nje sana. Mabahana. Wanyakhola mabahana mafans ko kila mtu ya mafans ko mafans baba supporters sana tano ngaisimu ino nenda kuronde fan mimi nimekuwa nikirecord mbadili si record andi simu ibetati simu mai camera tayari ina ninda record nayo ninyola ho itilafu fan nakula isimu ya mbore 21000 ya rumors nendi kakamega nara mtu kani kholo mkhalo niitsa mwale so
so meaning unenda supporters balo la shin shokholanga bola walo na support kabisa ba support abulai sana so hande sabanga ndenyango khola village wedding mukam through munda alikuwa nenda shinchosi anything material wise support mutoka no konde mutoka be for hire umbora haine mutoka nguku because ndandi just nye mitoka nyakothi no konde uyurani konde isuti lazima ibe imbi akata ngonde balance kama tsitsiane amunyo zama yanje ende bolo tsitsiane matbe be konde abantu papa vala isuti because these are real things uthe kanisa yani labe shindu real talk and natural so ne khutema nga kholole no konde bukhonyi bosi come through support village wedding lazima jende hande khube no khola gorena khobe no go tshengolo nanga yani ba bolanga go hangulana bonino wethu eniwana alafu kumayenza khola gore nyaza initiative yena sana tshena ni go iroma mukase ne bulilosi some of the challenges maybe so be ra go manya musane challenge zembira musadi yo khoranga lo mbere go bora facilitation wenya ga mangondo because mundi ya reba mbo ine bwana unatushutia tu video kwa nyumba ya nyasi kila siku na sinembora no kuchama kwanje tandi komba ka to kushutra bala bungalo khora go parliament nzia khora go mu police lakini unyo facilitation otsi abuni ba kusabele 10 no la inakuwa bana hizo vitu baadhi zinafanya mtu zinashusha kabisa moral ukitaka kuchapa kitu inakuua kabisa so isi challenge number 1 facilitation challenge number 2 akena hii number 2 ni sumbuangi sana maneno ya watu hiyo isumbuangi kabisa sababu ukifanya kila kitu nokhola bulishindu lazima amakwa kalabana akakosa hata amakwa kabetsamo khonolo mundu wenyanga umanyira mundu wayenganga ufunganga marui noyenga iberi no bola nyasaye khonya because bano mundu wayilo khunyaka khu comment section ukunyeko sa mochenya kabereka mochenya ipapa isi khukosera kho harisho manyereta sasa mwana bola kena ko wara tembo maroi ibo rakhana kabera urarlano gandi timbembe no tsesa kwesi yenye neta sisapaka go timu ya golana nayo nyola bango sinyo baba yire timbembe paka go timu vile mimi ejinga lwe barumishiranga sheba lipata ebindu kabyene bakini semwene esiyemanyinga lwe njenda nabanenyola ho advert kidogo kwa khola kata khulipura ka tishindu shititi kaba kata 10,000 ngaba go bulu mundu ngaba go ife buli nyanga siyanda bola fadhali katengo se shokholia lakini nyole abantu banje nyole ife betsa go shute indo le malanga khola so na go babonda ba advice sa bafunja mari ba shokura go kholela magoba kana ka banda and khana bona wanya khola shinshile yo khola no honjeri zino lanji za masisi akhandi kana maroi masisi kano kati camera ile na maroi uranga so boli facilitation alafu mino cha bandu tsimbemba tsinyinji mukasi tsimbemba kabisa kini koso khorishiranya sai khorishiranya sai no mulonji mo kabirisa konye actually isa ne umboshida indita finances nikipata tu support tu enyolso mundu nyelo ku support sa mboro kwa inea unataka aje aine unataka aje nimwambie bwana mimi bro mimi nataka hivi no wala nataka hivi no wala nataka bishira ba wanda bengena khobola nataka bishira no henza mutse county etse serikali yeru county serikali yeru ya kitaifa bapetsa khona nda mipango choko chengula mipaje manyamwe ruwa wa khona ndu yangu ko engage county Kakamega ama pande wa sports kwa sababu naniyo iri mu under sports and culture things ndio so ko why engage ko bana barrio maybe ene hela pita ni lamanya bana la ranga manye mwana shinshwa nanga anga acting nishimishe nyanga consistency shenyanga no post video ola kodara sana amakwaki ka serikali shingalwa manya sa process kalumbe umabandu banye lokushuta les camera ta ndina babanje sana lakini wirabira kwacho chine shuta natsimu yani ni wangu be khamusiko lwangu ni shuta marended trembost ikila no manye ne khola ndi kamera hiyo bwana ine njonyere mkamba we na sasa unajua mundu alindanga hii video so nyola ndamwange khole nde isimu yara karaka so no ngola kwa ki county bwana barua bwana saini bwana vitu shida hiyo bora yani in case in terms of
support ba counting lo go kwata la kisho manyire process nazo lo gale mbo ni ndanga i process yo ta ngoba khona kuyangula lapho khalo umuntu manya maybe ene official mu county ama senda kabanda bana bahonga bana napo la supporta nyokubolyo sana keso manye ngabana namuntu nabantu abanje sana kanti utira za single handed single handed nokutinyu sana mbona bana sasa nababeta nabalai lakini nyasaya abe ande rakoso umuntu nali kumona siasa ta umuntu lenya ene benefit from mita lo kuporyo sana mai mwana siasa yesi na ko bukonyi yenyanga at the end of the day umuimbe lana ngando manyeno chako kumwimba sasa naona choma kwako kabisa umewasha moto unawasha sababu abantu langa balamuchamata sasa ulabwana ekupasa nyanyesa nyanga bero anzi turira kwa sanditi muyanje ukurera kuso umuntu lali mwana siasa ta umuntu ulitsa kulinde ishindu shanyelo khosi yani yenyasimuli asimula khosi mwana siasa no boku support ta no mulai lakini lana ne mwana siasa omanyetso akusupport yetsange with some other intentions umwimbe yani wala muina mheshimiwa Jesse Tetei mheshimiwa Jesse Tetei idaho east nive bas kwa mwenye kandolo lambu mafans onde mafans basupporta itimu ndiyo lane onde mafans bandi bala kwenyanga ta so bantu bana hapa ndiko challenge ni sana ifasumeno umunyu manager urinano khala utsa sinda mwana siasa ananjire niyamba geshindu sawa ngandi CNN nukupa ipicha nemposter ngona neutral and walaga today I met mheshimiwa Jesse Tetei for MCA mheshimiwa thank you so much for the support wala ndikabwere epo no wala tu uhandora nchobolo bana ndati what wise vote for yao wena na chamunda jini sana lakini tu wala privilege it was nice meeting mheshimiwa Jesse Tetei ndio sana mwana mchibichibi mwana mshenya for the sake of the brand because umanya umaji munda kwele famsini na kuira throughout na kuira kabisa you lose value ta ndaka na nde mheshimiwa governor wa Kakamega Fernandez Barasa na that thing ilileta shida among my fans sana why post your mood machi sasa kanda kakoze ndaka na konde kileo khan ai ne kula konde kileo faz matata ndisho khalo benende piki khalo berende piki ai ne khane ba konde na bulindo na ine to khala shina na muntu ko ndi shina muntu sasa sema sema kanje sabaza nyasa na bana ura yande pesa sponsor manyinde bora kumswali na bwana bwana naomba tu Mungu tuko uwezo wake kama anaweza tu niletea sponsor kunisaidia mwenye si mwanasiasa mwenye akuje tu na pure intention ya kunisupport yeye hataki benefit kutoka kwa timu yeye anasaidia kutoka kwa moyo. Sababu unajua mwanasiasa akikusupport anataka umuimbe, umwambie Tetei support Tetei. Na sasa unajua utakuwa unajichoma. Lazima uact neutral. Mimi bado ni brand ndogo ndio bado na grow. So nisipojilea vizuri, nipotelee kwa wanasiasa itanimaliza. So kama tu kuna mtu hapo nje mwenye angependa kunisupport neutral, na kama pia mwanasiasa anaweza ni support tu, lakini asinilazimishe nisema ati vote for Jesse Tetei. Hapo pana wambe tu mheshimiwa asante, umenisupport, thank you so much, lakini mambo pa kuvote hapo utanichoma, ulaba unziranga utakuwa unaniua. So hiyo ndio kitu tunajaribu kusema ndio vile ishitira maneno nongo alonde kutocha kumondo nya kutoka nonyo khalibandanga jenzi kwa wala unaanza kusalimiwa kuita kupande kwa followers and the social media sio nyama nyo ne followers bangana bantu bela maybe wa umshira urina alafu andi mona bena kwenyi kwa fana no kutini what else shin kola isembe tsako an official MC a very official MC MC nende zasitana nende bintu byo no beza ko tofauti kandi ufala ko suti zole we fala isuti mwenye msomulaini wo kupa MC na chesi yao na tesi yao make people happy na fresh watu laughing
musisi Kenya besa that Abeto ya rangalata. I can hold a very corporate serious function kama MC kupanjira chino ulai sana Mwati harusi no the corporate ndio wakaba kachenda katibulai sana so nwenyo kunyola on Facebook ezenza ndile la cross the ainena bwera kila ainena bwera ndache jahota Facebook ainena bwera TikTok ainena bwera YouTube ainena bwera TikTok Instagram kila mahali ainena bwera no nyanga na honya kwa kasi shira mwenyesha abantu shamundaro wetana ndikati tofauti kulenze yanje ne kholo molomano ko bendi bitse kamera bisho nyala ko bolla kan ke khona ko tsitanta so no ben wanya shinshiro no khabi ainena bwera habo no nyola ngala na kolange kasi ndisane kasi nyushe kasi atsira kholala bantu bayanza kandi no de biashara wanya kutangaza litangazo chira following TikTok enda abantu 150,000 nenda ngazi mo litangazo lyo abaleta mwana muno bona ta subscribe to Volala TV balalon chira bantu wite Facebook ende almost 90,000 followers uboliyo subscribe to Volala TV baleta so kama uko na biashara tumia hii chance kuja tuongee biashara ni kumarketia biashara on a very friendly prices lakini pia usinitumie unajua watu wengine unapata unatumia mtu unaona mtu ni kama hii ni kazi mimi nafanya usanii kama kazi na siku itanishinda nitasema sawa imenishinda can change waache sasa mimi nafanya nikiamka asubuhi nembo asubuhi nifia kolanga kwa ndo letuzo kunitumia tawe hata inaya bwana kwa sasa mwenye inayo shamunda beza kana mwenye kwa kunitumia ni mwene wewe ndio unakuwa available kwa kutumika wewe unakuwa available kutumika mwenye kwa ndio wenyewe utaki kutumika lakini you are not available sasa hapo ndio kitu maringo na madharau ndio unasikia inakuja anajifanya mtu ako na red card zake huko lile bwana mimi na market na hii na hii pesa alafu mnakubaliana sasa tukishakubaliana ukilipa mwenye anakuambia ni aje wewe nitumie acha nikuweke deposit kwanza alafu ndakumaliza lakini mimi sifanyi na mambo na commission mundie zama ndangasiria alafu customer baanga ho kana nere zerana kwa nafasi kwa tosha na kandi shinja abantu benye bamanyembu marketing kitu kumarketing shindu nendo customer utiani vintu tofauti ikasi yanje kama influencer no kubora sabundu abantu beshindiro liyao bamanyesha horesha bulala TV ruo lano umuntu okuzo kukaba isaponi zazo shoda mbora mbo ineo manotangaze chendu zabantu video yakore inde almost 30,000 views abantu shoboluthi sasa decision nive shintsho khola khande wena yena shikele ba shiletsa abantu bethe sasa uziniambe ineo li market nazikupata watu aineo yo nakholanga content ethi nangwa kana kholasha nakhola content Ona na content. Ainena na content kama mimi sifanyi content nafanya content. Kama sifanyi content niko kwa content. Kama siko content unless niko mkutano ya content. Kama si mkutano wa content niko business ya kutengeneza content. Kama siko kwa business ya kutengeneza content nimeenda labda kufanya MC. Mambo yangu ina rotate na mambo content tu. Sasa content yani shindu masho collage muliso walanga content. Muliso ndio alofanya produce content yani sawa ana kwa kana kwa baada ya kan luyu luwati na holo luwati usinyo shinishego kwa mfano kwa bode kuitasa national ama local supporter team shina locally ndo mundu wa Chingu FC Leopard ingwe matera mo branch yosi Mumias branch Mumias mnyona kazoka to elections peke yake mbona jereshe Whatsapp shibala kwa mwapa ngoto mtoka muziko lambine wala ko comedian uleno khurula western for the first time na release eta ubona kuzobulamba obulala TV ola yakota wamanya ko comedian uleno ulanga western wacha wale wako Nairobi takabali Nairobi wamanya ko comedian shino ulanga ndaka ko bola western actually because western bungoma baliyo Kakamega wamanya ko comedian ule Kakamega uliko na national level mai sendiro ndo ko national level nditsa ko national level bana ndizakala tendiyo komba utisana international events kabisa benesha dokhola tala niluya content creation benesha dokhola wonde tawe
khulwisa lakini mundu mulanga ashipangile TV asa tumwana no utsichirishi chirishi means kunde chirishi means chamuna ndi ninchi yani like it means ya recordanga na poster isi content yanje ni natural kata nalaba nobunyali ndakhabolira abantu ba TikTok sisi abantu kama ifukholanga natural content TikTok ba kholibre ho direct ndakha abantu bashinamuzi nyimbo za abantu TikTok abantu labda ba postanga tsingomzwana isi ndikhala from scratch natural name poster natural thing bas woli itimu yo ni itimu ya matera ife ingwene unyala kubolla ko chino tumanyi nyansi khana nzinde support we itimu ngade unyala kubolla ko rimanyi itimu ya FC yabana bolo FC Leopards chingwe apart from ku supporter abasani bembanga tsingita khandi muweze ku empower sisi kama comedians wa western mkiwa na event mnawaita wanakuja wana entertain wanafanya kila kitu mambo inakuwa iko sawa nyangaini mlibola mulia kwa konde comedian mulita apart from kuempower kina Msindi kina Shitoka wale wanapiga empower pia sisi tuchekeshe watu at least mtakuwa tunafanya hype events hype event registration recruitment needs it level event bana manye either you believe it or not lakini nembo raba ndenza hapo fulani wanakuja hapa sana bala manye nikiambia tu naenda mali wanakujanga sana ba manye ndela za baza khore ufinya alafu linga huko bana nguja mwenwa ofin unowayanza shena which ushikhola shena shawayanza khotsa ibuluye ushikhola shawayanza ndayanza ubusuma ndo bonalo kitwa shimala ulajira to shimibulisa ndayanza ubusuma bonyenetsa na nebuli khobe of course ndo muluya ingo bantu banaphuma tsona kosi bayanza bashimane ngoko kwani of course ndayanza ingo ingo ndikasira khosana le gandize unze uchele go gandize ditse uwo lado sapa bugulte shira buchale diate rumba ni maponi ke song maponi ka waro bapodi ditsa gota e ditsa go so bosoma ningo manla no ra memero shipoyo voka but then kikuja kwako usiwahi nipikia kitu nyesi ugali kwanza sapa mimi naambia kwambia tu kweli but when it comes to eating nakwambia hivi nitakao sapa ugali lazima tuyimo lazima yie vitar lazima finyo mundu mtsaza no busuma lazima ni kuhando lafu usuma butitita shoma ze usuma ze ibuipuzi la rukata ala ndiye ipuzi aliyobora koloreta ko interview ipuzi garukata no komaliranga ne IPL ndi mundu wa Chelsea timu ya mama aya neshena shokusinya kota mwengi shokusinya kota ese shindu shinzinyanga no mundu kuikate yanja manshi yanja mata mundu kuikate yanja manshi yanja mata yani akata na live nende nawe nabola no nende nawe nabola mkhuwa malai no akarula no tsukubola mkhuwa magande ndema nyambu ungati njorio na ku avoid pole yani afadhali ukwe real mimi napenda enda chamo mundu uli mreal lakini mundu ukumonya nemanya umonya ala kusuya kosa pole kala ndinyanga someone who is real, someone who is genuine umundu kana nokosa na bora mana ifa lakini undo no usifa ina evidence ndakaruna no bola bukundu kukunja munumbi aya nokhomala kayena evidence mundu evidence menyamanya ranchanta nyakora ya shikrashil about oboli shakusinya khone utaki munda katre mundu yangati ya nyanza ta what was I to say before nokumaliranga kwanyangala so bora ko tsabaluya no shit abana kubantu wetsamanyisha shinde shit shina shwa kwala kwata mwisho mutamanya ani maibika sana yani chukua kusoni sana mwisho nda wala wasa yani tunaona kama shinde to wala tini shachira paka wakona no rangala no para bendo nye sana nish ndaka na ndegali fundo wanje nakusinja matuma matensha ndayepa ndamuleza na matuma nendifulia nindo nakushiro nakusinja nepa landolata kile ndamanya yamanya nde umwe yamanya ndarra sana ule alinyenga ndiko sana because huyu mtu potential mwenye anajituma alafu na you're not proud of your past yani hivi wano wanyana wale sana wale wanyana wale
etse senyane shilo mabula msebindo mwane aya mobole re go pole ni ba shira ne ba mobole go pole ndi wa atsi pole de pole atsi ali de kala mani ndishibala baidonya kutoka bondo bola anyway no go malelanga sasa bolla muluya anya la khonyola ni be nyako anything nyo go bola go le go malelanga a khando lo mo go kubula lo ba luishira ba bola wala ba luishira ba bana kabisa chaka nobulala esiye nangwa ina na borolo mno sana bulala TV ho stano bana baluya yes abantu bose mtsiye YouTube mulenje bulala TV msubscribe esiye nangwa ina na bwera esenisiyo muliye ukuranga ukhola I content yeshiluya ihweche sinjia yani content yenye kona mafunzo shingalombero wala I content yanje in the age brackets content yanyu nyulukula ndi family yo mwikhale na abana no mukhaya bila stress pana mbiyula kupatno chako wikisai ainenya kuine tsingubo atawe si content yanje ni ya heshima na this next week nyakhole content ilangwa local wedding na local wedding ni content itso kungosta almost 60,000 na enanganga good supporters financiers muite so that labda mutu support numba mu support financially at least in your facilitation because 60,000 is a good na inahitaji ikuwe content real shinde nyo kufeka mbo mtu akairumishire shindila lo mtu akata denyango ukhola something real so that it come up muenjoy ho kule shindu eshilei shilangwa local content local wedding so yani harusi ishimwa harusi ishimwa nidenyango khole ndisenzo kutsiro kubese local talent kama muluya no America no UK we khalasa yao obeshwa mbo mwadno nyoshilia ainena bwere itso kutseshia itso kwekesia yetso kuchira omise ingo yetso dito omanyo mundi aboro kumwisita yani akalushe ingo kenale na Nairobi ano nale Butali yani maluli ainena bwera bolanga ingoko akumbuka kuri ka khora ingoko ukumbuka mbo ingoko mundu mukasishye ndurungo imondo lakini abakana bazinyana balizatsi imondo imondo bwana kali mwakana napa kutse kupamba mote so support to mimi na jiamini kwamba indi talent nyasa ni support sa kama una vile unaweza ni support ki material financial mundu sabar ashira ukholola sisabere support me enzire ukwenda tena abana baluya na kulenda family yoyo nali mumama wa hakali kwanza mama nuchirana yakhola bidii sana mama wanje habirubula mu butinyu nizisa banganya sai wanje naura atiresa mama wanje amenye at least nyanga mama yakaro kata mtu akakwanje kata mama afwala shilaro shaje shilai mama afwala ko ingubo yanje indai yo mangondo kekero boli mama asoto mare afuta kabolo mwana wanje baye pambana kama mwanje ambore shindu shila kurusia mbo maskini pambana yambore pambana nasi pambananga umekashwa mama Sofia alubule so support to mimi usinipige vita sababu bana na sherehe ndio mwana mtiti and from wala humble background lafa abalia kotirane nola mwana nola musani na atira ku mwana siasa undi na mlanjiro kumari token kama mwana siasa undi shola senyaka tawo because at the end of the day kwanyanga mundu na kholish akole kukusania nashiruke mwana siasa webulia wala kusado mwana siasa webulia hapana kuzokuchanjira basane bandi betsi count sindine ewe fino bakolanga shwitsata shwitso khola mchango tawo muwitso senjira na ishenyu neshenyu ola ba proud mwana nyina akhola natsire yashira abana khonyi musiko mulala abana khurulitse text labana khurulitse ranga kuipanga mwena sasa shola kumera ko bantu fulani kabisa isenzo kukiko kutira abantu bani kusona zingombe Jumamosi yetu kusona zingombe